Ako ste već čuli za crowdfunding i želite da saznate nešto više o tom pojmu finansiranja, nalazite se na pravom mestu. Možda mislite da je crowdfunding tekovina 21. veka, da je to neki modern pojam. Međutim, nije. Još u 18. veku, daleke 1783. Mozartu je zafalilo sredstava kako bi finansirao svoja 3 koncerta za klavir. U tome su mu pomogli njegovi ljubitelji muzike. On se, u znak zahvalnosti što su koncerti izvedeni, što su oni dali novac kako bi se oni izveli, zahvalio tako što je njihova imena ispisao na rukopisu tih koncerata. Ipak, možda najpoznatiji poduhvat crowdfundinga iz prethodnih vekova predstavlja onaj koji je sproveo Joseph Pulitzer. On je preko novinskog oglasa pozvao ljude da doniraju sredstva kako bi se izgradilo postolje za kip slobode u Njujorku. 125.000 ljudi se odazvalo tom pozivu, pa danas možemo videti kip slobode koji se nalazi na tom postolju za koji su ti ljudi dali novac. Prikupljeno je i više sredstava nego što je bilo potrebno. Ovo su bili samo neki od početaka prakse koje danas zovemo crowdfunding, čiji obim na globalnom nivou dostiže milijarde dolara. A šta je to u stvari crowdfunding? Crowdfunding predstavlja prikupljanje malih iznosa sredstava od velikog broja ljudi i na taj način oni podržavaju taj projekat i obezbeđuju početni kapital kako bi se on realizovao. Crowdfunding kakav danas poznajemo odvija se na internetu uz pomoć crowdfunding platforma koje su nastale početkom 21. veka. Na crowdfunding platformama postoje crowdfunding kampanje. Crowdfunding kampanje su vremenski ograničene i transparentne kada je u pitanju prikupljanje sredstava. U svakom trenutku zna se ko je koliko sredstava uložio u kampanju i u kolikom iznosu. Takođe, zna se koliko je i preostalo sredstava da se uloži kako bi kampanja bila uspešna. Ako crowdfunding predstavlja prikupljanje malih iznosa sredstava od velikog broja ljudi, možda se pitate zašto se uopšte upustiti ovakvo finansiranje. Crowdfunding kampanje zahtevaju i vreme i resurse, kako tokom njihove pripreme, tako i tokom njihove realizacije i predstavljaju nemali napor. Evo nekoliko dodatnih razloga zašto je crowdfunding dobar. Možda jedan od najznačajnijih benefita pored prikupljanja sredstava je i razvoj zajednice. Vaši potencijalni podržavaoci mogu postati vaši dugoročni podržavaoci. Takođe, tim. Vaš tim se može izmeniti. Neki ljudi se mogu priključiti, a neki ljudi u timu mogu dobiti potpuno nove uloge. Ne smemo zaboraviti ni testiranje. Testiranje vašeg proizvoda, vaše usluge, publike kojima nudite taj proizvod. Crowdfunding je idealan način da vidite da li vaš proizvod, usluga ili publika uopšte reaguje. Još jedan važan benefit je i promocija. Tokom trajanja kampanje, društvene mreže, ali i klasični mediji mogu doprineti većoj vidljivosti vašeg projekta i u tom trenutku stvara se momentum koji ne zaustavlja u promociji vaše ideje. I na kraju dana, to je jednostavnost. Sve što je potrebno vašem podržavaocu je da uzme karticu i da uplati sredstva u vašu kampanju preko interneta, bukvalno iz kreveta. Princip crowdfundinga je takav da se vaši projekti i ideje predstavljaju velikom broju potencijalnih ulagača. Oni, ukoliko im se dopadne vaša ideja, će uplatiti sredstva u vaš projekat. Svi mi nemamo iste ideje, projekte, biznise, pa je samim tim crowdfunding razvio više različitih tipova crowdfunding kampanja. Postoje 4 osnovna tipa crowdfunding kampanja. One se razlikuju u odnosu na to kakav poticaj, odnosno nagradu dobijaju oni koji uplate sredstva u vaš projekat, odnosno šta na kraju dana oni očekuju od vašeg projekta. Prvi tip je donacijski crowdfunding. On je osnovni i najjednostavniji tip crowdfunding kampanje. Princip je vrlo jednostavan. Pokretač kampanje traži određenu sumu novca, a donatori uplaćuju taj novac i ne očekuju ništa za uzvrat. Najpoznatije specijalizovane platforme za ovaj tip crowdfundinga su GoFundMe i Global Giving. Sledeći tip crowdfundinga je nagradni crowdfunding ili reward-based crowdfunding. Možda kad pomislite na crowdfunding je upravo ova kampanja na koju mislite. On je i najrasprostranjeniji u našem regionu. Najpoznatije platforme su Kickstarter i Indiegogo. U osnovi, nagradni crowdfunding podrazumeva da svako ko podrži kampanju u zamenu za finansijska sredstva dobije određenu nagradu u odnosu na iznos finansijskih sredstava koji je uplaćen u kampanju. Treći tip crowdfundinga je investicijski crowdfunding ili equity-based crowdfunding. Ovo je i najkompleksniji tip crowdfundinga. Šta je u njegovoj osnovi? Osobe, pravna lica ili fizička lica koje uplate sredstva u kampanju stiču udeo u toj firmi i na taj način deo vlasništva prelazi na njih. Ovo je idealno za male biznise i start-upove. Od 2017. godine u našem regionu aktivna je Funderbeam, equity crowdfunding platforma, koja će uskoro doći i u Srbiju. Četvrti tip crowdfundinga, odnosno crowdfunding pozajmice, je nekada bio ključni oblik crowdfundinga i smatralo se da će on zameniti u potpunosti banke i finansijska tržišta. Iako je on dosta rasprostranjen u svetu, kod nas gotovo uopšte nije zastupljen. Crowdfunding kao model alternativnog finansiranja u porastu je u svetu, ali i u regionu. U 2017. godini
Transakcije na ovom tržištu dosegle su skoro 34 milijarde dolara. Od toga 25 milijardi na pozajmice crowdfunding, 5,5 milijardi na nagradni i donacijski crowdfunding i 2,5 milijarde na crowdfunding zasnovan na investicijama. U Srbiji najuspešnije crowdfunding kampanje prikupljaju između 100 i 200 hiljada dolara i one se uglavnom nalaze u kategorijama kreativnih industrija. Ipak, od 2011. do 2017. svega 28% kampanja je bilo uspešno. Ovo uglavnom zbog toga što one zahtevaju, pored dobre ideje, i malo više vremena. Ukoliko imate inovativni projekat za čiju su realizaciju potrebna dodatna sredstva, pored toga što izaberete odgovarajući crowdfunding tip kampanje, potrebno je da proverite da li postoji potreba za takvim projektom, biznisom ili uslugom na tržištu. Takođe, potrebno je ispitati i sva tehnička i pravna pitanja. Na kraju, možda i najvažniji resurs koji je potreban je dobar plan, pažljivo isplaniran i hrabrost da u svakom trenutku predstavite svoju ideju i tražite novac za nju. Vaši ljudi koji će vas podržati su vaša buduća zajednica, možda vaši kupci i učesnici u vašem projektu. Ne zvuči tako strašno, zar ne? Ako imate volje da saznate više ili možda želite da pokrenete svoju kampanju, uživaćete u našim narednim videima.